Pozdrav svima, danas ću vam u kratkom tutorijalu pokazati kako da vidite koliki vam je FPS u CSGO. Prvo što treba da uradite je da namestite dugme za otvaranje konzole. Kao što sam objasnio u prošlom klipu, možete pogledati taj klip, stavit ću u deskripciji. Kada namestite konzolu, znači uđete u konzolu i kucate net donja crta graph odvojeno 1. I sad, tu vam otvara FPS, ping, FPS i ping su najbitnije stvari, ovo vas neće ni zanimati. I ovaj low isto, to je koliko gubite FPS-a na primjer, ali tu može bude samo na primjer do 5% dok se učitava igrica i ništa više. Sad ako hoćete da skinete ovu tablu, idete znači opet u konzolu, kucate net graph odvojeno 0. Ja lično ja koristim ovako sa tom FPS tablom zato što može dobro da posluži da vidim kada FPS dropa ili tako nešto. To je bilo to za ovaj tutorial. Hvala vam što ste gledali. Ostavite like, share, komentar.